njengani uthatha isifungo sobuNazaretha iyabala ke uthi uzehlukanisa nevini elimuncu nezinhlamvu zakhona nani ke bangcwele njengoba kade niyongena emanzini cela ingilozi la ekhaya usanda nezwe inilobe lamagama enibhalise ngawo emathikithini enu ingilozi la ekhaya izoniloba ngalawo magama ebhukwini lonyazi amen kusukela manje seningamaNazaretha seniphelele ngoba nithatha isifungo uthi kumthetho ngiyadlula nje aniseze uligunda ikhanda ekhanda lakhe enweleni zakho sekuhlela uphawu lukaShembe oluthi Shembe is the way mawindow awuseze ukuya kubafowenu khona lamabhodlela athengwa yahlaza okuthiwa no 5% uma uthi uyabuza ukuthi 5% ewani bathi 5% yokuthi ingqondo izule ngiyahloniphisa sesontweni aniseze ukwathinta lawo mabhodlela aniseze ukuyikhipha intuthu ngamakhala aniseze ukuyidla into eyifele aniseze ukubasa umlilo ngesabatha aniseze ukumaya ukumaya okuphekwe ngesabatha aniseze ukufudumeza ukudla okuphekwe ngolwesihlanu kwalungiselelwa isabatha ntambama nizokufudumeza imizimba yenu senizoyigeza noma nizoyihlamba ngolwesihlanu iklavela ngingakashoni nihlambulukele isabatha nomlilo senizawucima kodwa mawusena abazali ngeke ubashayele umthetho wenkolo bengakakholwa usazophila ngaphansi komthetho abazali nizobazisa abazali abasebancane ukuthi nihlangane nenkolo yobuNazaretha nayithatha imithetho ke eminingi kunenkonzo ka23 engena mhla ka22 leli bhuku enilithole eoffice eliphume kanye nethikithi nizoza nalo lelo bhuku ku23 nifike ninikele umnikelo oyishumi lesibani somphefumulo wakho mhla uhambayo uShembe yobekhanyisa indlela yakho bese uphinde unikele umnikelo oyishumi wesondlo oyokondla umphefumulo wakho ngoba kukude kubo kaShembe bese unikele u23 10 rand isiyonke u12 rand umnikelo ka23 umnikelo wakho uNkulunkulu uzothi mawusuhamba uShembe kuthi zonke izinto wawuzenza khona izilwane eziyokuvukela owathi mawugula enyangeni afika inyanga yakuchaba yakufaka insizi yesilwane esiyothi isilwane lami ngifuna ukezulwini umzimba wami awuphelele ngabulawa ngashiswa insizi yami iyafakwa kuwe uShembe uyobe sewucaphuna umnikelo wakho ka23 akhokhele leso silwana esabulawa ngoba ufuna ukugcwatshe wena wagcatshwa ngenhlanga yami ngenhlanga yakhe njengoba seningamaNazaretha nje niseze ukuyithatha lento kade kushunyelwa ngayo engenabungozi senizothandaza ngezikhathi zokuthandaza thandaza ngo6 ubonga usuku ucela amaphupho amahle ucela ukuthoba uthandaze ngo4 usukhuluma nabakini sebezohamba bayizwini kade besemzini wabo ubika usizi lomuzi wakini nezinto ofuna zenzeke uthandaze ngo9 ubonga ukuvuka ukuthi uNkulunkulu kuvuze ucela usuku oluhle lokuphila kulo ngikhuluma nekade bekhetha inkosi ababhajatisiwe bese ulungisa imnikelo o2 rand wemndeni mhlambe emini mhlambe emibili oqala umndeni wakini la uzalwa khona sibongeni sika baba
uma ukhulele komalume unikelela bakaMalume umnikelo wokuvula amasango womuzi wasebuhleli umnikelo wokuvula amaGetsemane nawo futhi uThulandi uyabanikelela labo bantu umnikelo wokuvula indlu yezitsha umnikelo wokuvula izulu likaShembe uyabanikelela abakini uyabanikelela abasekhaya komama uyabanikelela abasekhaya komama lika mama uyabanikelela abasekhaya komama lika baba ngoba lemndeni iyakwazi ukuhlangana uma uthandaza izinto zakini zingalungi uyakwazi ukubabiza bonke labantu abayizihlobo uthi abakuncengele emndenini wakini ngithi angidlule kuleyo umnikelo ukuthi nizoyinikela bese nihamba niye emakhaya uma seninikele leyo umnikelo nifike nibuze kwabadala amacala okhokho kukhona umuntu onganikelelwa lokuthiwa ukhokhobele khokhobele umuntu ozala ukhokho wakho umuntu lo kufanele ukuthi uganwe azalwe emhlabeni abuyiswe wena azoba umuntu ezozalwa kabusha angazi amadoda ngoba awezwana nendaba yokuganwa ukuthi kini ukhokhobele kini uzobuyiswa ubani lo muntu ozala ukhokho wakho noma sivumela omama basicindazele siyacela bomama nisidedele vulana amasango mhlawumbe unkosikazi wama omdala uhlulekile ukuzala ukhokhobele owesibili ngeke amzale kodwa owesithathu kufanele amzale angisho ukuthi akuthatha isithembu esithathu kodwa ngichaza into ewumthetho esonto ukuthi emzini wendoda kufanele kube awazi ukuthi ubani ozozala ukhokhobele kini njengoba sihleli singafuni ukuganwa singafuni ukwenza zonke izinto ukuganwa ukuthetha amacala egceke lakini ulungisa amacala omkhulu bakhe abangazange bawenza bese uyabatshela uyababuza ukuthi iwapha amacala enziwa obaba enziwa umkhulu umkhulu akazaxabane yini nomfowabo bebanga inkomo ubaba akazaxabane nomfowabo bebanga inkomo konje uanti yena wagana kahle yini inkomo zakhe zadliwa ubani mina inkomo zami zadliwa ngomalume ngokubaba wami wayengahlawulile kade kukhuluma unyazi lapha ngolesine ebusuku uthi laba bazophatha inkonzo ngicela basondele ngasembhobheni nenze ulayini luthi kukhona icala ngesikhathi ngithunywe oMandlela ngithume kubaba ngithi ngiyonikhonzela ukuthi emzini anihleli kahle abanye bayisiphole ngoba bethanda benothando bengafuni ukugana umakoti athi angazali ingane yodwa siyamiyeka khona bacelelwa udumo nje athi angafika umakoti bajike bese beyathamba mhlathi uthe ethambile umakoti siyahlupheka ingane yabantu baba kade ekhuluma ngazo zonke lezo zinto ethi ngiyababongela labo makoti abazonikela uthi kubaba uma iqhubeka nenkulumo kulokho bengikuthunyiwe kuthiwa omakoti ngiyobakhonzela ukuthi bafuna ukuza kubabantu ababo uthi baba kukhona abaganwa abazalwa abazali abanecala azala ingane iphume nesono sikanina niyezwa bomama niyezwa bobaba luthunyazi lesi sono esikhona einganeni namhla zizalwa nazo ezinye ekhuluma ngomakoti athi mdla uma wayo ehlangane nendoda yamephula ngale kubo omama abazala intombi kukhona inhlamba abayikhiphayo beyayikhipha kubo kamfana uma lo mfana angazange ayogeza umuzi waleyo ndoda aphule kuye intombi uthi leyo ngane ezozalwa lapha izozalwa nesiqalekiso sikanina mhlawumbe uNkulunkulu uzolikhumbula bomakoti bekukhuluma ubaba lesikhathi nithi ngiyonikhonzela uthi bazalwa nazo uthi indoda umfana kufuneka noma kanjani uyathanda kathanda akayikhiphi inhlawulo yokugeza ukuthi le ngane ingazalwa nesiqalekiso sikanina ngoba akekho umzali ojabula ingane yakhe mayikhulele uthe ubaba indaba ufuteka iqale lapho waze wathinta nasentombini
cha ezibe intethelelo zithethelelwe ezakhetha inkosi zingewona amaNazaretha. Kodwa ngicela ukuyihlephulela nje ngizokhuluma ngelini la. Uthi ubaba ufana nenkosazana mayephukile, phulwe inhlansuthi. Kukhona umnikelo, inhlansuthi ofanele ukhiphe, iunikeza inkosazana owu-8 wokususa imvunulo kade ivunula iye emgidini ngeke isagida iphulwe wena luthunyazi leso siqalekiso inhlansuthi izinto zayo ngeke zilunge uma ingawukhiphanga lo mnikelo yanikeza inkosazana eyiphulile yathi ayihambise ko-anti izodiliza imvunulo ngoba imvunulo kaShembe uma isiyiphulile ithi lo mvunulo ayivunule ubani Nkosi usenekuzwile inkonzo yobaba